Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampajangnya we narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi situ ngena ia sempajangi merajin napakangkan nareko taude nama kanja tepat napole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe. Maka da sininna sampajangi lima waktu merajit tapakang ka okuilalan na masigi maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasid di sampajang dari 5 salat yang ada aja lalu na ditajamay secara berjamaah utamanya di masjid yan narito sampaja subuh. Magay tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampaja subuh bawang bahkan sampaja sunnah rawatib yolo na sampaja subuh maka din nabita raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Don rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajar idi tomia tu ogi maka da sampaja subuh. Nasabah ini istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasu adalah salat subuh. Salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampaya sunnah subuh ki namode na tumilaw doang untuk kehidupan dunia. Dena tumilaw doang maka dalumu yang daliku aling kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makanan ni nabita don rakas sampai sunnah subuh masarolak di inayalino lololisa. Jadi sitongan itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usaha kami jangan tinggalkan itu. Tapi kami matoje roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah tentu dakwaku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi gau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napaka mala kesimpulan makada ina macay tau pandritarioloy nasaba malom masaka ipat disengenna nasabari
nama buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama, maka dapat kui carana na ibagi waktu. Jadi ya rokok agama yang Pak Bu, angka waktu memang to na patentu pun Allah Ta'ala, maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na to mak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kaya na barak na ko to tama masigi kam manas sayero angka parenta sebelum tudangi ko to pole bolero pole saliwang angka yasa sampai sunnah tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabitta untuk ipigau. Tapi angka nang kawatu na deni pigau iya tu. Angka nang kawatu deni pigau. Kega ya kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang. Padahal wat dingi masam paja Pak. Wat dingi masam paja ya kok bangi tahu wat dingi masam paja. Tapi magai iya kok masam paja sunnah tetul masjiki ia kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na narekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau ini. Apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat telepa korangi natako batawe tatutui. Magai bangkeroki nareko ya tetap tigau dia tabali bi bangi. Padahal pada ibadah. Pada iya na tu na mega tahu pa akalan na mina pake maka siwiang de na ya na rupai makaraka mo na tahu pandrita ina macai tahu pandrita rioloy. Iya na ro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisau ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing. Niga tahu maka da maja ko mangaji tahu maka kanja betongan aku tuh bila pahala luar biasa kalau aku tuh kilala masigi luar biasa tapi magi di papisau na sabayase iya ro mangkalingi bangero na to mamako betongan na aja na to bicara lino ya ro masuk na to mamako ibali bi bangi menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko tuh Pak engka ko hadis saya uruntu maka dia ko bangi tahu na baca hayyal al falah ibaca ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabul da'watul haq itu lah baca kadua pangkapat dongan nai mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad angka to dina tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dina pakai innaka la tukhliful mi'ad memang ada dua hadisnya. Ini manibawa ke kami tak pakai itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad silahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya naro jamina maka dia nabita iya kau napigau iya tu tahu itu kau bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandita maka dia mi kau bawa tu sampajang ya kau bangok kumi HP ya aja nah itu dengan pak kata tu tahu mala nada daring nada agak sana panggil itu azan engkau tahu malah ada panggil itu ayat-ayat Quran yang kedua tahu tahu pandita tahu kita tahu matika tahu pandita matika maka dia ron ada panggil ya kok ki HP aja na tahu pakai ayat aja na tahu pakai ayat-ayat pan ada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai itu tak polon itu nada panggil tak betul na ya konabel kita ya romoni biasa tuh kepake ro misalnya maka ada surah al kausar nape maka ada inna atai tak pernah pesan nih itu jadi maka ada aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to maka ada dena mari gagah daripada elok dandu itu jadi mak dupa-dupa ya maka ada mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih Pak
sampajangnya lagi, kotomelong mala dasar, kadangkala dia perhatikan kita maka angka sampajang, ya ini lain nah. Madari dia perhatikan, kega termasuk na rekopura ki mas sampajang isa untuk pindah ke sholat tarwih, kangang kesampaja sunnah imun rinna isa itu. Mega tahu dia perhatikan ini. Padahal kotomelo marengki pahala, ya se ia palan na sampaja sunnah patan rakang imun rinna isa, na iya tarawih, namo 20 rakatala, ya se karena sampaja sunnah imun rinna isa dia adalah rawatib. Napa angka pasan na nabita maka dani gini mas sampaja patan rakang imun rinna isa pada nareko mas sampaja ni patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti kotomelo reke ni sampaja sunnah imun rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu sa burakanna? Angka gamule jamiro sampajang apa datu sa burakanna? 20 lagi ko matarawih temi ka mangilut tu na denul lemale apalagi ko to makalana padatu sapu napatanra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na paguluta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampajang isya imun rin nami sesudah sholat isya maka nabita pada nareko mas sampaja ko patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi dia tu le kami pasisele kene makada ami pasisele ku sore mondri ila birangi sampaja sunnah patan rakangi mondri nisa naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tu sih tak kada mas sampaja sunnah isabana api aja na tarawih wade. Itu jadi dia nak koro kata na betongan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau ima tarawih ina pura masam pajalan nisa soro ni tudang tajang tarawih dia na jamai yana tu tahu rugi lada pada 4 rakaat ini maka dawe macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakaat ni jaman na mento di menre pertakole makaleliat tu sading to maka de masam pajasuna kung kani pertakole atau kani padau magampang langsung ngapa tajama aja tetari tahaya pamulang. Rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak ia tu sampaja sunnah makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadisa Imam Bukhari nabita mas sampaja sunnah patan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat. Laita naibi nabita ko sahabat maka dawita ki mas sampaja sunnah patan rakai yolona loroe maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu na langi malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ya na tunah kada to pandita makan jalada tu ipake milau dong sampaja sunnah yolona sampaja loroe sesudah asan duhur to maka dia mas sampaja sunnah patan rakai napa ipake milau dong karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kayak kami terpakai toh itu ngana mai kamu lalang. Kemudian engkau tu maka lele matarawe tapi dia nawitir. Kata maka lele tiro maka dana pura matarawe pak dia nawitir riwa apa mani mama kasusuran dia nonro iya ko mawitir nyoko bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bola ta mawitiri mak bere jamak moki ka de kega yase bere jamak enanya masa paja jadi dia masa paja jadi dia tu bere jamak bere jamak tu makanya nareko pura ki matarawe agang kuliah kita witiri maka dawai matako apa ni ya kau bicara tako aja nampak tataraweh awitiri bawan maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ia witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namun sirah kami maka dana melo kak mas sampaja pe mengustas ya kawan ni nama dari komoto ka mana susubu masam pajat tahajud na dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya ni nabita ko akka dua ki mawitiri siwan ni
Maka kami nabi la witrani illa fil lail. Dena wat ditak beka dua tema witri siwanni. Maka wasang katau maka da witire patutu sampayang. Dena ka sampayang imon rina. Alena itu maka da. Itu bahanya alena mi itu maka da mi nabi ta akhirkan witirmu nasaba natengi nabi ta mawitiri nareko pura ki masampajang mangaribi apa angka mau pasampajang isa pura pi masampajang isa ta witiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gostas semi ba macaramangi angka Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas ia na pura masampaja sunnah isa langsung mawitiri talun rakaat tapi motok matoi masampaja tahajud ia na riwayatkan aku nabi ta maka da aja muak kedua mawitiri si wenni mana sama guru langsung aku nabi ta nabi ta to papodangi langsung na satu nabi ta kada mawitiri tapi ipodami maka da aja na bek kedua mawitiri si wenni moto mas sampajang pan dia mereka jadi tania patutu na sampajangnya itu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk na tania mengakhirkan sama sholat tapi sampajang perlu apa dena wat dito mawitiri koto kurang mas sampajang mengeribi apa angka mau pas sampajang isah tapahan nih pangkat tu tahu deh sisa deh merajawa nasa deh ya na pura mawitiri tadi naga sampajang imon rina aja tahu napi mau sampajang sunat subuh ini makanya aja tahu kasih tu tahu makada angka GP sampajang tahajud kurang malangi wasa tarawih ni dia naga ada sampajang tahajud kurang malangi makadai Aisyah iya ro sampajang na nabita denang kanaliwangi 10 rakana denang kanaliwangi 10 rakana sampai jam penina nabi tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat kaya sa 10 arwa engka to hadesa makada dena liwangi 10 sidi engka to cara mana guru ta kemu in biasa wang kalingar guru ta kali sidendre makada iya naji Aisyah papangewangi tahu apa dua agak-agak na pau pada tapi liang manu na maka sampai jam panina nabi tadi nang kenali wong 10 sidi raka jadi arwa tambah telu tau 10 sidi tau iya engka toh desa na ai sama to pawi maka dia ro nabi ta ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kenal bisa 10 sidi ko 10 telu nalap biar lau telusuri wi iya penjelasannya laong ka hadis law runtuk maka daka iya na kapan na sileang hadis nabi na pawe Aisyah angkat tu na jama Muhammadiyah mi marepa jama ya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat tarawe angkat tu sampaja sunnah na jama don rakang tapi degaga pangupuna Fatihah mina japu na baca na perokok sampaja sunnah pamanasan paham mo sa pamanasan tanya latihan sampai sunnah pamanasan deka pangupuna Fatihah minabaca ya nalatu na Fatihah rokok ni napake ya tu ko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawi jadi ya ro nabitta ko moto iko purai liu ro moto ina piya rojo na jama de na tari pangupuna perokok ya na ro nasa salat sunnah miftahul lail pak buka sampai jam peni maginya sepak buka apa dia pernah makan jala ada penat dinna betul kan daro betul kan dia pernah makan jala ada kan dia pernah saimbala daro le muna pura ko je tuliu magai jame jolo ia pamanasa dia ni tadi pangupu rokok ni ko latu ipatihai Muhammadiyah bita na tempatkan nyoko sampai sunnah tarawih kalau di Muhammadiyah itu tapi dia sakala makomana ga Muhammadiyah angka 2 talu masih na pura runtuk apa itu ya apa dia upah aja mak guru kenro hukum Muhammadiyah pak disangamo jadi ia miko makadaki tahu makanja panapa melo ya pak disangan dia itu na makura-kura tu pak disangan teruntu namo tu pak boto kato pak disangan ko tu dia la aja takkan aja na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta ciu dia man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan latu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame matui tatai maja aja tak ada ustaz pawina nama ustaz pak guri kumajaya aja tak curi kan makiro ya kok deceng jadi makom mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru aga na guru ayak kursi aja tak ada deno memelo malai setan mana sana setan belisi
Pak Guru ayat kursi Abu Hurairah apa makanya ini podangnya Abu Hurairah tak tama ka kilala na budak ka Romamo Abu Hurairah de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana magi nang ketama ka taselang Abu Hurairah jadi ko cara mutama na tala cak mana to gagain man ketama ko minau ka Roma na sa iya ro kalabih aku ya ulit tama ko de na tak buka gagay itu apa maka de Abu Hurairah Pak Guru ni naro na Pak Laitik ni maka de beli si belomo Pak Guru tapi syarat na lapas nga aja betik nga Pak pura ni nasakira ngo koto tian na yaro onra karoma saka pura ni nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pade ni sagi maka dibeli silo po aje pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasai de lau Pak Guru ko agawat di mubaca na de ulit tamay ukilalan maka de burere ya to ko mo Pak Guru mo ka ula pesak ko nasang baca ayat kursi iblis ima to ma Pak Guru padahal nabi maka na baca ayat kursi supaya dia utama nak season ni lapor ko nabi ta lai masa pajasu na kana bita kana sa tamu mo burera ni sabe man nabi ta agana sa tamu mo maka de burero mak janji kak maka na meka bawa lo si runtu idi pura ni wasaki rango kaliri onana na podama maka na ko cara ku utama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte maka de burera ya ko mo Pak Guru kak laula pesak ko dia uti kalau ko nabi ta pak minta ulah da si runtu nabi ta pak dia ni sanya burera maka dia beli si dia asa mikrani gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata apa tahu dia jamu mata pala dak kong katau maka dah tahu ya ibeli si kama ini mama dari ko to mabalu mepi batai napa tu liang ke kacing-kacing au konroge mabalu ibeli si je ya tu mata apa tahu pak tulian tu yempai na den tolo masam pajang itu dia timoki tapi dia toga apa ko baranti jadi makanya lai Pak Guru kada baca ya ko mu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulai Nabi Adam na balle di nang kena bicara tongang itu tahu itu tu lima bele tapi napan na tu dia nak bele itu kan jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu dia nak bele ko tongang itu ya kong kagaga mu baca mu ya tu dia na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya nanti beli si apa makanya burer iya naron jadi itu nanali sahabat jadi ya ilmu na Abu Hurairah ya naron makada naisangi makada napa guru ni trabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupan na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yan re mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokokna ya nang kabempa ko may aga ko may anu wadding non roijing baca ya ro lamari mututu baca aja na tamay iblis betongan na usahakan aja na sa may setan apa ya toroy baca na tatutu na de na tama yan na to na makai ka iya kok kihat desa ini meron na po makada jendela si bawa pintu itu untuk korewengi ibaca supaya aja tama setan pak ya tu setannya pak ya natate 5 na liwa maka susuran ni ya nang kanana makarala komelo mangaribi setatu ya tu gitu apa makada inabita komelo ilabu matana suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwa macule suruh tama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu onron na jing itu masuk yana tu ampa ya tete masampaja komelabu matan naswe kumacala ni matan naswe dia nawa itu masampaja ko tu masikiri mani natek na itu masampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jingi masumanang setange masumanang masompa apa mata somina sompa yana tu niya sa tanduk setan dia nawat dingi tu pak jadi ako mang yana tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu polena jadi na melo na labu matan na so tutu di ko tomak balu itutu ni aja na tuli makada yamapa aja na pura natoro dale po ngalatala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pa ke maka kanja pa makada Sayyidina Ali khais na mo okuliman na te ko dale ku tak din na to de na jaji nandre ya ko dale ku me na pura natoro po ngalatala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra ide na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaikat deh na mungkin na hita bolata tanya to patugala na tay makareson nya le dale tani aja tak kada magala ya no makareson pa sogi tani ini gala na tay makareson na sogi de ga tayoli sogi patasi na tuha tangaban ni sigan rusu mapangerok-ngerok dega ite manana dari polan na pa din aga na bengkele ka motor ina melo menre takan cito ni motor no ya ko wata man hay sinadaga karutas sipi kululak di
na tongka bawa mi bataw je de mapangaring-aring o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de ka kumimero kampon na to makanya mana patasyo ko isa masigi jadi kene galay makarasiki padong ay de na di na kada po nga latala waling idali taw milodong dito na kada waling idali taw makangkalay makareso de iya kene padong mo ni pasugi te pa na di na gagastas mamotor makapla lutumanan mi kini Pak Dongan na ustaz susumilo dong. Kema bicara Pak Dongan kita jadi tak ada Pak Dongan. Iya nah haromadari tak janna-janna. Kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko sa liwa provinsi. Madari yang kataw lolo nasa Pak Ustaz. Agay baca-baca nama ditosogi. 5 ni otona. Ako na iya tamutan na yan na namamotor umiyate. Na 5 niya tuto. May kung nakukinanite. Malaikat na michawa. Maka naman niya nagkakukutubilo Pak Dongan kasogiran na mamotor. Nuti ko 5 ni otong na napay mamotor Ustaz ito. Jadi tapi ipaguro apa ya kamana barakaki betul na tanya Pak Dongang ya aja tak kada milodome na de pa na to jaji na patan tu dali buang Allah taala de pa na to jaji ina tu ampai ang kami ititi po ko to sogie ali na pamalingi to kasesye iya cuma carana tina tu na isuruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala betul na tu pasidak na to la balai aja na kan na musibah mas na pamasu palu raga baca masidak kam polo lahar na to na mulupay napa itu masuk mana sila foto na dali na bengkele melona la ire maloli sulo rumah sakit maparesa de kagala sana runtuk manda di Papua maka soli alin ta siratu isa bulan ta 10 juta dia me paja la sa tau sekke ya tu na makana bita dau marda kum bisa daka burai wila sabu na sabab pasidaka maka na maji pia umalasa sa sampai 5 sidaka muka oleh ni itu nule pasusudosa. Jadi aku to malasa aja tepak kada pasawi po aja kada ki po. Iya ku iya na sa bay dosa na usa sa baru malasa tapacingi dosaku napata pasaulas aku. Mapacipi po apa bisa. Maka dia ku iya po karena kesalahanku tak dampoin kesalahanku. Tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka muloi. Aja tepak kada pasawi po maka manaji apura si mapat diutuku mengilu silaka ku. Oh dari kipak itu jadi kadang-kala kita itu ini syukurugi. Jadi makanya ubasangi. Jadi kehidupan begitu Pak. Tak berengi. Dito tu gaga tahu magala masidak apalagi ko ramalan. Iya, apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di. Aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar. Nama gampai lolong Lailatul Qadar. Maka dapat ko carana. Lauban ni mak bere jama sampai jang isa. Napa mak bere jama to sampai jang subuh. Maka dia Nabi tanigi man sholat li sabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail. Pada ko mas sampajang si puluh wani. Iya ko mas sampajang subuh bere jama pada ko mas sampajang si wani bujur. Na mana satu ta lolongan lauban ni mas sampajang isa napa mas sampajang subuh bere jama mana sadi ta lolongan. Namo dia tak tarawih engkau na tu mana sa ta lolongan napa mas sumbawan ni wani ta 10 sabu mana sa ta lolongan kinro teme law na dia taruntui. Iya ko mapamulay si di ramalala tu 20 serama tu ta sumba ta 10 sabu mana sa taruntu natanya saliwan na ulan ramalan non Lailatul Qadar ilalan na i magampat tu maka dai halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi nande je na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakirigang itu pamega tu nasa dia tu masumba tu halangan nande ni tete masumba tu halangan ya temi masampajang itu titip ni itu tapi aja tu sita kada sampai ada lagi imang pengurus 30 sapu setapi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu saya buran nak beri nak pergi tapu asidak kaki makanya aku subuh salah subuh sidak ke subuh apalagi macam panitia maka raja kota amalna penomoge rupa na selesai ramalan ha dan penuh pegang gaya aja tama seke na dia kaga tahu pak masidak kakasiasi dia kata sapan garo ko baranti tahu magalae masidak kan kakasiasi dia nasabak nabi tamakra dia kaga tahu pakere nasabak pasidak ka apa ia kolak bimuat bereng tatak kona parewang pung Allah taala nanis sa pung Allah taala makda ia hataku macca magala hapa mimpai tahu ia le tu lialen ni tu iyo puko makai kadi itu maka dah weh apa je ustaz maku cipi-cipi meti dia engka je keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh tu nama gampamu tu ko melo kilolo ngapala air galas bawan ko tu tali dos tati lo masigi ya natarawe te tabagi ni itu hari kita pakai te mapabuka ni naman igaga pa namo air galas mi maka dah siaga mi to palan matandra palan itu ci di mi tu tau ipabuka malolongan ya pala se ko tu
pahalanya tu maka untuk umrohnya mana kita buka teh. Tapi aja tu saya tak kaya ada mi pabuka ya le tu apalah ku deni ala ya le mi bonus ya to pabuka. Ina tu ampai ita puasa ta mapabuka ko ani giliran na yanu mapabuka demi je tu nak kada panitia giliran na yanu lolongan apala puasa seko giliran na yanu apal demi na pau yo makotu mika apa tu kita puasa na nasawi ya sina tujuh oh mana kan maka tahu dari kin jadi kaya ko do bolo inasawi ya akadua ya du cicam ni iya ko de de na mari ma koli iya de na mari aja ta masela nang kanalingi kung Allah Taala iya to maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu na nesa malaika maka dia sifat di bawah nesa pak jadi ini kuncinya dalam kehidupan latu ye tati sia teh macam dia to kena metalada ah ye oh de to oh tati enang nasaba iya suruk tati enang liwa 10 menit iya latu tati enang di iya pak 5 menit kita jadi metal ada kamake amacarama ya sang itu limelomo pijamai maringkali kan tulis sigarigi menisina karena kaje pacarama siapa aja jadi makanya saya wasiatkan itu kemudian iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah jadi on nak sampai subuta itu setara dengan 70 hari setara dengan 70 hari tapi aku saliwan na ramalak dek iya mikulalan na ramalak. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi ia tuh hitungan nak puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Ya na tu ampai kong kataw rusa puasa na ko ramalani. Madodola da kamay pole galunge. Nataparewa na say madodo ni ko maki na rusa puasa na. Namo na sele isaliwan na ramalan. De toci di denul le pada lalan na uran ramalan nasaba ya kok kilalan na ramalan ikali 70 ko isaliwan na de ina tunah kada bita namo mutolay de to na pada denul le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada jadi itu ampai tak gangkuliangan lalu ma puasa pak ya itu puasa itu matapa mioli ternyata mawatang Pak Makai gatau gunro meraja badanan apa tati 10 mangalai sa waya rakon ni do ang katutaw mato kasi we doro namo joka na tam masagala to najrin rim man na tapi we gala pa mapuasa pa tepat na punay iya makanya makadami ti ayu alladzina amanu sini na taw matapa pa ya ko to matapa maringa mapuasa namo manre tawe na sanre mo koy ko poy di sa de yan ako tawano na say naisapwang makare sinasa na semua tupang dia agak ada nisangi pung na ikum yanon roy jadi kecuali memang dalam keadaan terdasa nah itu jadi aja tuh sita pas salat da imakada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako iya de nako rogamay pada minggu to masampajan nang katau jaga to 5 dempo ade lalo ko aja mundur ko tuto paing katau tuto nasa mati sahi mo to dia mati salah mo apa mo isang salah ibi on rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak de na to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na de na gaga wa di andre leng Andre apa maka dia mati kak aku dewanri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja tuh si tak ada takalamoy naikan rusuh terlupa deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja tuh si maka dia takalamoy gitu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagi nasi dos kita nasa takalamoy nala 2 setan itu nangka maka ada takalamoy itu bahaya makanya saya wasiatkan jangan jagai cuma ang kami tu tahu pa dia perhatikan ang kahadesa na nabi man akal al haram siapa yang makan makanan lantuk balu salat wa 40 yauman mania nigi kita manre andre harap 40 sona 40 wanina itola ibadah iya bahaya tapares salalu andre we bolata idi bapak pak galunge lau kamaki agalunge tite telo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh daga aga patapula sona na jamu puasa itu jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandeasu gitu kaki nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya ko di mandre dena halala
kecuali ta sappa ya rumah kada kega iti matelo nampa ta sappa punana tapodan ni maka da ye angka iti ta polo koro deka aga iti lenna angka tello na angka tello na lawitte ya ko maka da itala ni halala ni yang ikut titebangin apa kada daripada nanresu ini natu na jemu apalagi ko nalay baineta na baului napay pake deje gaga patapulos so na naliwang nga sola para tulisi jemu mopi apa patapulos so na nuharam hati-hati ki makay ka tupa makay ka hati-hati ki guru sekolah kurang malangi law mapak guru te sirapi na law sekolah tati dua rewa ni law bolada matinro sisa na matarima gaji na tarima manang harato ya tu yan na tukunan rin anak ay gimpe deje na may pudangan suruh stase warung deje na may mainga kasi din na stase kamana ni Pak Baru dada na may jay peko carana nanu gimpe nanre din may madecing makotiha bayi ni chay pudangada warang para din sakaki makoto Pak mapanin niya bita ko si Valie ko tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanyaki sakka na pa. Iya nasakka na de nasu tatak makasolang. Na carepa. Apa ya ko carepa de nasu tatak kinasolangi. Yan ang kagagayan rirolo carepa. Apa makri pasu isakka na namapacing. Isa mo kapahagi pasu isakka na namapacing batungan na iya ko lagga ya tu mapacing monre berarti carepa na talaga. Itu ampe di carepa dia tu na mega 2,5 mega pa. Iya ko ase makoro 5%. Apa ya keresoy man mo? Yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang. Laita na to nga minapa itay-itay. Iya makukuha makomporo di tawe makapote ka to nasa matyato ato sta si makdiki na tanyali masak da cakko na makomporo. Chato ato nasa reki seko parse de upo dami. Tapi tataja mo iya upa-upa. Iya magalu matoka gagalu ko macari. Magalu nga ang katogalu ko penano. Ya kalau kak galung ilo po dami to kada salama ko menre pa sakka no me ka tuwa je ang kato na sikola me manre ya ko manre balo ilo po da balo kada je manre pa katu pun na to lo po dami to kada je manre ya manre to katu tau denan re to pa ang katawana nya to di to alhamdulillah barakat dan angkali ka pa balo pero maka de no dia benar itu lo po da pa kada lo ba do sapa ko de nak baja sakka bukan rusu ye aja na ya tu mujama po dami de to kada lo manre se na yan kadama ya upuro wajah sekat dia tu jaga ini betul pak namo api de to namelo mandra gagay kumakanya pasidakan yan tu Nabi Ibrahim na bawang ipalina kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasiasi jolo muli to kasiasi na si bawangi mandre laitunu api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan api na denan ri api madaga marigaga ulina na sabab magi sinin nan rewe tamay mancaji juga ko takalena anu puramani sidakang namo api de to namelo mandre na tunu api memang tapi sifat na api matunu na cabut ko Allah Ta'ala. Ina tu ampai kong katong makanya pasidakana lalo miapi ko kuibolana de nan rito. Dan itu sudah banyak terjadi. Iya to ako de na makanya sakka na de bali boleh mi matunu ropo na lette. Na ropo memang ko laga icarepa na kagade tu Pak. Jita pakanjaki aja na masolap panapa Pak cinampa tu ko melo ko Allah Ta'ala supak kasolang si dia gaga Pak. Macarepa na monro mancaji pasatilok ini maka aja tersembara malah sakka deka mata berhak malah talatoi manci cari apa tu Pak mega tu tahu maka menjasa kata alena na perikantong iya nasa iya je berhak to anak yatim Pak de di kampung pada umur nan di pulau yatim mana mual teh ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa kak nasa mapat di ariwiku banana ngapo karu sa puasaku daku magame mong merusa nasa malasa kak daku dia na malasa sana teh kompat di merivina mapat di binasa gi makada sini na to malasa mak dusa puasa daku makunru to pakalan melo mana ka melo rusa puasa na narivina mi mapat di daku tanyala sama aku itu suruh mak dusa ke puasa jadi makala kak to karo tawe mangkali ke cara mana pasilap po bami makada dia na wajib puasa to malasa nasa mapat di ariwi ku itu baca ju poda kada de tapatar puasa tatanya maku itu madusa ke puasa ena popoda maka dia ku masam paja sunat subuh kita baca alam nasr rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah berakaat itu dia nak naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ku insyaallah mabela itu jadi aku masam paja sunat subuh alam nasr rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah dia ku ya rumah dari mengilu-ngilu tu na ya mutu tapan nunga tak dingi itu barakai Allah Taala nggih tapala mi ro to. Oh iya alhamdulillah aja tuh saya tak ada alam nasar
Allahu Akbar. Itu jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tara kaifa. Sakira ieu nu pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakai pong Allah taala. Kita usahakan ni kasiwengi kanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pato mau pak ku hidapi ramalapem. Ya kuna limuki kesempatan pong Allah taala ya bonus na lengi nabi te bulan ini adalah bulan bonus. Pak dito na malampi umur ta makadami nabi tegang kami na 10 na 70. Ya kung keluarga ta mati kuna dapi na 10 na tong umur na aja ta wala da masara. Pak pangubi na meto nabi te yeto. Nilaw meto aja na malampela da umur no mak. Aja na padong mak dulu na dapi sirara tu na tau sisa butaw. Idi 60 na 70. Maka na magay mitaw inabita ko makibuaki daw sa nato metalan. Ni bay kung kapaboto nan 60 na tong umur na dito tu na metaboto. Palimatan repata pulo tau boto na paja. Ia manako sisa butang umuro na paboto Muhammad eta pagaboto. To mangingimi tay cia mate. To yun na rompe nilaw na bitaja na malampe. Ito na to nilaw na palapi-lapi ang malama dicing. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah ngi ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah. Iya, jadi Pak, itu kurang malangi menyemeringa-ringa jama-jama mengaji magampang, mas sempaja magampang, panu-panu itu masih gie biasa kurang malangi. Apa cidi maniyewa, napas sumani, apa pura ni asakira setang. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin, setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak maringa loma sampai subuh, maringa loma, magi cidi mani napas sumani yewa. Iya maka remaja penang katau madosa mo postas kurang malangi kamu perlu macan rimage, tanya na setangnya itu. Aja tak ada setang macam itu setang itu maka pura ni asakir untuk diamu kamu salahkan. Itu dan dia napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan. Nah setangi pura asakir sampai meringa mana meringa mengaji meringa maga tapi itu nalaba ramalangi matu ai men kan tatutu pe mas tatutu di Quran nalapi ni sujadana di mana gagak tamah. Rewa si pe menolok gitu. Apa magi lepas si setangi maka dia si pakasuasu tu. Makanya tak usahakan minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.